DVC ni nan kut kanin tlai na may ni kullen li zan lay sang tiang hlat ko mi thong pang krak chim lai may ni kullen li chun nu sumilam pan ni la cheu tuk a rakap helicopter pakhat chu hakha rakap umnak ni chau chau a atum chindam kul kopi hakha long salawin chindam kul kholian ton zang tedim le falam zong a rakap helicopter an tumve hi helicopter chu rakap le bank rentun tu cheu kat ni an don na e bom a ron mi tangka an chek tia kan thei chun hi helicopter hi mizo zual ma thlop ding mi phor ding le rakap siboi chia ding in arami an si tia rakap ni an than chun nu sumlam pa ni la cheu tuk a hakha ni chau chau rakap umnak e atum mi helicopter chu sumilam cheu tuk arau nuwa akir than rakap ukna council ni jun ni khat in siang in chachon nak thok kho nak ding a zuame mai ni kullen li a sangak chia chau hlan ding in nol achwa asina in chindam kul ha khale thantlang siang ina sangak cha pakhat man siang an lut lo tia kan thai mai ni kulle ni li jo Myanmaram chungdi laka siangak chia chau hlan changding in nol chua asina in rakap chungkar he ape tlai deuh mi long siang in an lut mai ninga in siang cha chimpo siang in kaling an rakap ne siang cha chimpol an rakler khon na e zaimazat chu CDM ilet in akai than mi zong an rak asina in mai ni kullen li siangak chia chau hlan ni tua chun siangak chia siang an alut mi an lo tlok ase Myanmaram ro nak pe tu da Aung San Suu Kyi chu mai ni kullen li a avai khat nak bek ami pum chuak in bechai zunga chua pi ase e chan sau pi si ni na he ton nak nol pek lo mi zong si ni na he sumilam cheu chung ton nak an pek na da Aung San Suu Kyi chu rakap council nak in khan pakhat a bechai ase e tutan bechai zung chua pi mi chu a bepi in da Aung San Suu Kyi le si ni na ton nak pek mi deuh ase tia si ni na ni an chim do Aung San Suu Kyi chu rakap ni February ni khat uknak alak nuwa soiphun panga in rakap ni taza an chua hi ase rakap ni Sarthar mi Union Election Commission UEC le Ramkhel Party somruk kluk ton nak huna UEC chairman U Ting Suni NLD Party shroding tiang in bia achim chukong a da Aung San Suu Kyi ni NLD Party chu rammi cha a dir mi ase e rammi an chung pau chu party a lai tia si ni do min su sinin becha nak achim da Aung San Suu Kyi tal in President U Win Min le Nepiro Council Chairman Dr. Myo Aung chu tlai an si nuin tutan hi avoi khat nak si ni he ton nak chan an ngei ase mai ni kullen li siangak chia chau hlan ni a sangak chia alut mi an lo tlok asiliawa rakhan ram kul chak lei tu a chun siangak chia chau hlan mi an aliam chia kum a rakhan ram kul chak lei chu COVID-19 ruang le ka dau nak ruanga siang in kharve arakse ram chungdi laklok in siang in kai lo ding in lamzo asina in rakhan ram kul chak lei tu a chun chuban tuk lamzo nak lo thaya rakap uk nak daukal nak zong lo tlok ase ka dau nak ruang le COVID-19 ruang a kan fa le chan sau tuk siang in kai lo in an chang cha a tu kumtal in chun siang an kai shim shim a her chang tia nu le pa na ni an chim ti in BBC ni atial mai ni kul ni li chun nu sumilam pa ni tluk thok in kayaram kul loiko khopi a PDF le rakap kar a ka dok nak achok thane rakap ni shamnam ngan mi polin sangkip in pol an ka tia khwamin nani an chim mai ni kul ni li zing le sumilam pasu tluk zonga kayaram kul thiam dimusu khwa lampi chung a PDF le World Cup anikap thani in cheu khat le zung cheu khat zong akang chun dimusu pengchu internet line phone line le mai zong PD ase shandam kul mube khwale kayan taya khwazonga ka do nak fak ngai in arak e mai ni kul ni li chuna CDM atwa mi an lo nak sakrep nak zungzong akang loiko khwa ka do nak athi mi la alhiam mi thai asri lo
chun sakanam than kani khwazong a PDF le rakap anikap thani khwami minung pathum nun nak aliam rakap le thi mi le a hliam mi ngal kho slo mai nikul ni thum zan kani khwa a rakap minung zakhat leng chap asinuin ka do na ahun fa than hi asi tia khwami nani anchim ti in BBC ni tial Ivial hin thong pang that mi kan ngol lai nan di lak chunga lunglop nak tampi kan ngai